الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى الحق طرقا كان خلقه القرآن وشيمته الغفران ينصح للإنسان ويفسه في الإحسان يعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه وإذا أضيء حق الله لم يقم أحد لغضبه من رآه بديهة هاباه ومن خالطه معرفة أحبه يقول الحق ولو كان مرا ولا يضمر لمسلم غشا ولا ضرا من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عياب إذا سر فكأن وجهه قطعة قمر وإذا كلم الناس فكأنما يجنون من كلامه أحلى ثمر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب الرحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله إني موصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله إن رحمة الله تعالى قريب من المحسنين واعلموا أن من اتقى الله عاش قويا وسار في بلاد الله آمنا وأن من ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dalam artian mendahulukan dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan daripada apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ibad, di antara tanda ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah mengontrol setiap apa yang keluar dari lisannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian mengatakan dengan perkataan yang baik. Ketika seseorang mengontrol setiap perkataan yang keluar dari lisannya, maka akan berdampak banyak hal-hal positif di dalam dirinya. Sebagaimana Allah menyambung firman-Nya, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ketika seseorang menjaga setiap perkataan yang keluar dari lisannya atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kemuliaan di dalam dirinya. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki perbuatan kalian. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa orang yang benar-benar mematuhi kepada Allah, mematuhi apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad faza fawzan 'azima. Sungguh orang tersebut mendapatkan keberuntungan yang agung. Dari karena itulah ayyuhal ibad, para ulama-ulama kita terdahulu, mereka mengambil ilmu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
mereka tidaklah mengucapkan suatu perkataan, melainkan perkataan tersebut adalah mengandung daripada kebaikan. Karena mereka sadar setiap perbuatan, setiap tindak dan tanduk kita di dunia, setiap perkataan yang kita ucapkan di dunia, kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mukmin harusnya sadar hidup di dunia tidak untuk selama-lamanya. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak akan diperhitungkan oleh Allah setiap apa yang kita lakukan. Dari karena itulah ayyuhal ibad, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bercerita bahwasanya Jibril alaihi salatu wassalam pernah mengatakan kepada baginda Rasul, yang itu adalah juga nasihat bagi kita semua, isma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu, ingat kematian pasti akan menjemputmu. Siapapun mereka yang hidup di dunia ini ayyuhal ibad, pejabatkah mereka ataupun rakyat biasa, orang pangkatkah mereka ataupun orang kampung, orang awam yang biasa, punya ilmu ataupun orang tersebut jahil, kaya ataupun miskin, laki ataupun perempuan, putih ataupun hitam, siapapun dia, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kalau sudah kematian datang kepada setiap manusia, maka Jibril mengatakan, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariguh. Cintailah siapapun yang ingin kau cintai, kematian tersebut akan memisahkanmu dengan sesuatu yang kau cintai. Dari karenanya ayyuhal ibad, Rasul mengatakan, aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan dunia, yaitu adalah kematian. Kemudian Rasul mendapatkan nasihat dari malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, yang itu beliau sampaikan kepada kita semua, wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih. Silahkan engkau berbuat sesukamu, ingat setiap perbuatan kita kelak akan dibalas dan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari karena itu ayyuhal ibad, Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Imam Tirmidzi, beliau bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man najatu ya Rasulullah, apakah di sana kiat-kiat untuk mendapatkan keselamatan dunia wal akhirah ya Rasulullah? Kemudian Rasul mengatakan, amsik alaika lisanak. Yang pertama, kalau engkau ingin selamat, yaitu yang pertama adalah amsik alaika lisanak. Kontrollah setiap apa yang keluar dari lisanmu. Terkadang ayyuhal ibad, seseorang mengatakan sesuatu perkataan yang dia menganggap itu adalah biasa. Ternyata dari perkataan tersebut, orang itu akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Dan juga ayyuhal ibad, terkadang seseorang mengatakan suatu perkataan yang dia anggap itu adalah biasa, namun perkataan tersebut bernilaikan kebaikan. Ternyata perkataan itu menggiringnya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya ayyuhal ibad, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau di sana mengkaitkan setiap perkataan yang keluar dari manusia tentang keimanan yang dia miliki. Rasul bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaklah dia mengatakan dengan perkataan yang baik. Kalau tidak bisa, hendaklah dia diam dari keburukan. Kemudian yang kedua, kiat untuk mendapatkan keselamatan dunia wal akhirah, wal yasa'ka baituk. Hendaklah engkau lebih nyaman tinggal di rumah ketimbang bergaul dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, wabki ala khati'atik. Tangisilah kesalahan yang pernah engkau lakukan. Ketahuilah ayyuhal ibad, tidaklah kesalahan yang pernah kita lakukan, kecil ataupun besar, melainkan mahfuz indallah, tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha.
kecil ataupun besar yang kita lakukan, semuanya ada di dalam catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlalu banyak dosa yang kita miliki, terlalu banyak kesalahan yang kita perbuat. Bagaimana kalau kita dihadapkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa yang kita akan menjawab dari pertanyaan Allah? Alasan apa kita sampai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dari karenanya, sebelum datang nantinya sakaratul maut, sebelum roh sampai di tenggorokan kita, marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya Allah, innallaha yaqbalu taubata ibadih ma lam yugharghir. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat seorang hambanya selama roh masih belum sampai tenggorokannya. Jangan pernah kita memandang seberapa besar dosa dan kesalahan kita. Ketahuilah, seberapa besar pun kesalahan dan dosa kita, jauh lebih besar ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada salah seorang sahabat untuk membaca doa, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina. Ya Allah, ampunanmu jauh lebih luas daripada dosa dan kesalahan kami. Wa rahmatuka arja indana min a'malina. Dan kasih sayangmu jauh lebih kami harapkan ketimbang amal yang kami perbuat. Dari karena itu, pergunakanlah sisa umur kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai penyesalan datang nantinya ketika kita berada di alam kubur. Bi'satin nadamah, nadamat yaumul qiyamah. Seburuk-buruk penyesalan adalah penyesalan di hari kiamat. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua insyaallah. Amin 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 ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamal malikil allam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu biqaulihi yahtadil muhtaduna jalla fi'ula. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil 'azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa 'azimana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni musikum wa nafsiya bitaqwallah. Ittaqullaha ya ibadallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alayka bitaqwallah fi sirri wal 'alan wa qalbaka nadhifhu min ar-rijsi wad daran. Wattaqullaha ya ibadallah wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu 'ala at-ta'at wa huduril jum'ati wal jama'ah wa 'alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi ta'mima faqala mukhbiran wa amiran lahum takrima. Inna Allaha wa وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. وعلى خليفتهم بعده المختار وصاحبه وأنيسه في الغار أهل خلافة أمتي بالتحقيق إمام البركة خليفة رسول الله أبي بكر الصديق وعلى الناطق بالصواب شهيد المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى الناصح لله في السر والعلن من استحيت منه ملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى سائر أصحاب نبيك الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم عافنا والتف بنا واحفظنا وانصرنا وارحمنا وانظرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وأعنا على القيام والصيام وتلاوة القرآن برحمتك يا رحيم يا رحمن. عباد الله، إن الله أمر بثلاث ونهى عن ثلاث. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا الله من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.